lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho, nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana, para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mama. Lagi tilangin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga ron no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan itinobyam. Wan nga ron mama, double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga ron iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, Aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ipanagadal ko, nga urag may kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabagak na itakas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, kat agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligig, mama. Kat ikarik, aramidak mat amin akabaila. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon. Joyce. Thank you, Best. Best wishes. Agyaman akmanan, Best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wan nga pa'y so, Best. Ayat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumatan amasarakan tidawan mo. Ah? Una niya. Di ba? At tatagiti ibabarkada kasiman nga da dito, Hazel. Iyam amo kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, Bes. Alaan hawanan. Barang siyak matanti sumaruno ang maikalay sa. No kasta, masikog kan bakit? Wen Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Tanya. Lalaki ti inauna nga anak ta. Agpeso? Wen. Yes! Yay! At nagaro ng junior ta, ano kasta bakit? Wen alakay. Yahoo! Yes! Di mo unay tagpukaw amangan numarengreng dagiti ka aruba. Diyan lang amin malapdun ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpas ngay ka. Ay, wen nga rod Angam sana bale. Taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay katrumbang lang aka na yunam ti umawag lakay. Katwa na. Mabiit lang kit di mat ati may sa tawan a panagbarkom. Apag huston to inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta.
Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanak ta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga agpapainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan, bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway, Aljon. Di man dandanin ti pa nagbakasyon mo? Wan, bakit? May salayong na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak ti aldaw, inaramid ko. Makadin na kayo mo tinitanakta. Sana bale, tao madanimatan ti panagawid mo. Di ka di madanagan. Tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid diya, bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos, bakit? Basta isaganang timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat tiinit na. Wan, bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kami tulakit ti kawan mo manan. Numabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Arabida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan, bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko naman. Anya? Kurang ti maysa lang, bakit? Nayunang tabay. Tapno atan tumag, kaya ayam na sigaw. Ay, sus! Itanto pa'y amay-may sa laang ti anak ta, kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho, bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiatayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka atay sumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatuгak, bakit? Kasta? Bueno, nala, umay ka man kit dito, ipapasta tagin nilo, bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan mo ada makakita ka data. Mapantay jay sila talakay. Umay ka. Iba ba na kayo dyan? Amangan mo maibatan na. Pare Aljon, agaw-awis met ni Boss Jimmy itay. Papantayo ka no happy-happy. Ha? Sa dino ka no, pare? Ay, kat sa dino pa'y kuma. Itibar ah. Ha? O niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikur mo ti kanayo na trabaho. Ay, gat, wala, pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawata mo't siguro hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na. Kanayon ama ululawak. Iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta, bakit? Wan iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaro na kid di man nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kada kayo. Anya, kat no kasubsublim laang di tabarko. Ita, di pa nagawid mo manan di bagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakit? Nang runa kitag balinan na duwat anak ta. Talaga kayat kunti agawid. Gawid mo kit
ag trabaho. Iti kasta, daras ka makaornong. Kan, anadam ti bagin di taa. Narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bagay, awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kidi ate ken alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Oy, paral John. Itay pa ya dumugam ti cellphone mo Dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Tangiwan mo pare. Ang mga no da makangagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak to paiket paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no basta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka di. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Huwag nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kuwana. Ang pang-asi mga pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmun pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don't worry, I can keep secrets, pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano da ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharam kin ni Hazel. Ha? Day talaga ya? Ariglado pare. Kumusta ngayon matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon maili, ho. Ang naskan nga agan ano sak taisumat nga rin ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Yak kayat. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Yak to kayat nagparikot. Ha? Anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa kat adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wano bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wanan, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabe Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Pacheck nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaingak amang ilamang. Di kag sigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adoble ti aramidam apanagannan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tila nga Maljon. Kasla di ka makait na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta? Kating kaagdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit? Isagaan naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak, tagdigos akbit. Barang mapaskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo, ta isarunok titwalya kan ti pagsukatam. Anya tayo dyan? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na anak kabitin iti likod ti ridaw. Adeta.
Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatang ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ayan tayo pagsukat ang bakit? Ay, ni, apay nga daking ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpalawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagarat amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo babae? Asino nga ro day chay, alaman? Mama, pampalipas oras ko lang dagi jay babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Diyak mo kan Aljon. Ti amok kat pinadakkel kamat nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamat tendar aramidam. Apay, iho. Sorry, Mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Alala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Pakawanan na ka din abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay ababay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Sika lang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig. Saan na maulit pa eh? Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyang anak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit? Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok madlaang kadagiti anak na. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banaga pagyamyaman ako na bakit? Kat ulitak manandagkid daw iti pamakawan kin ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka iti barko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga bakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko na ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay ti asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat. Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama. Itinaduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak. Amangan nun nakaala akong iti sakit. Kapukadag iti sintomas amarikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, pare. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, naskan nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter. Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid.
Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapaya kastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapaya kastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idiimbati da kami ti ama ni Aljon. Ang sana bali. Ikarik adi kay baybayan ka dagiti apo ko. Agtalinaod kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo. Balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce. No dagiti ubing ti gagaram. Awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida makita. Agsublikan to langan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce. Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. Sabay ko mata. Mapakawan na karakita to nagpasulakan ka. Namayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na laang, tasaanan ang may subli pa'y ti sigod alin nang ta. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce. Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag kakit di. Kat isimpam matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbengamat tasikakit nga rod ti amada. Uli, yan ti kastoy. Nagsakit ti kastoy, makikita kita. Imbes sa kumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa kumati awagan tayo ti Dani. Imbes sa kumati mangsaksaklot. Magupugpa. Mga arakop ka na kwada. Saan? Sa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na ulay. Kastamat din itinayo. Nasapay ko mata mapagawandag. Diyos ko. Amom lugasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kadidak tuguraan. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na. Tulungan ako, mamat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, mamat. Diyos ko. Lagip di napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo nga Alexis manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam Alagip ti Napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngemkit di, si papan nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kamang timakon ko na nga LGBTQIA+. One Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iswa pa nga asim ka di tatulungan nak ang mga lukoy kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Ala, bayam takasaritak to ida ating ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangalay iti kinamaestro manang. Maestro ko na? Uwan manang. Apay, di mo kayat ti mangalay iti nursing? Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaak. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Uwan manang, talaga kasta ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din ni Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na paitagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung matngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak asaanan. Saanan. Apay di ka makawawat ay Iris. Tatang. Basta saanan nga tuloy nga agadal dyan. Period. Ibagam kititag tarakin laangan itidingwan na sasaya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuluyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. Saan mi paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba, naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang, nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardengkan. Sumardengkan nga agadal. Sumardengkan. Anya? Ang tatang. Sebyo. Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang, kayat ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalan dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang! Ay na, di mo kumamot upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot akas kini Irish. Tapno addan tumat maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't amasayang lang ti kwarta agastusan ta amang padal ken kuana. Nilatan Iris ti pagadalin ta. Talaga gaya madita kipagpatag tatang. Ay, Alexis, anak! Agsubli ka dito, Alexis! Oh, kita man, Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan, nga uray aggidan da iti kolehyo. Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya. No kunak asaanan nga agadal, saanan? Nawatam! No kasta,
talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saanay, isuasi ka, ipasnak mo ti agadal, Wang. Wan, tatang. Luha pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursom. Wan, tatang. Ikarit nga ilapas ko ti kursok a nursing. Rumbang na lang iti kasta, saan amasayang ti kwarta gasgastusem. Wan, tatang. Masurunak iti kabsat mo. Isu nga tapno agnakam, pagsardeng aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adinak kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulaan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Apay ngay adinak kay kayat ni tatang. Gapo ka di tamay sa ka bakla. Pakabasulak ka din o kasto'y tiriknak, nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tatang. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan jay ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. An-anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis, Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodang agtuloy nga agadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata... Uran niya pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpastura kiti kalding ken baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga babae tirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan? Adda! Sipyo. Ikakit ipagnakman na daytang Alexis. Ay unay kalakit din aya, Sipyo. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko nakaw, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laeng ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilik. Wan, auntie. Imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam. Ag-apply ka kas hardinero, Alexis? Wan, auntie. Uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Kano adamot mabalin yo iti biyag. Saanan amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa, auntie. Kayat ko nga minti madan iti bukod ko a kwarta. Ha? Kayat ko nga minti makaadal, auntie. Iso amas hapon nga ag self-supporting nga. Agtrabaho ak. Kabayatan ti panagadal ko. Anya? Apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga ron, auntie? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wan nga ron, auntie. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan dak. Talagang amin nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makaam mo iti panagadal mo.
Agpaiso, auntie. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na Auntie Yolanda. Awan anyaman na, Barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tas ikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni Uncle Moy dya abroad. Wen, auntie, namnaman yung agagagutak. Kat bigbigak to na yung bag-anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebio. Tapay kumamay nga makonsensya, Dalya. Kita manje anak mo. Gapo iti ayat na makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga adlay niya abroad dagit anak na tidaktakamatan, Dalya. Wan. Talagang awan manaknakam di anak mo. Mangibabay. Anyan tulagan nga iti ko na da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattawa makakita ken kuana. Sika ti mangibabain, Sebio. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailammet ko mga min apagadalon ni Alexis. Ngem no apay met adi mo kayat apagadalon. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y met mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapo iti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas naganak. Pagrebengam ti mangipay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya aklase ti panunot day ta, Sebio. Tumalnakan ko na Ha? Awan serserbin nga ma. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebio. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abies. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ijaili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kanto nga rudan inton bigat iti balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ang makaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak meten, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen auntie, kat agyaman ako nay. Sobra-sobra pa'y ati impaw iti oh. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Wen auntie, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang a matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Diyak amo no kasano akto makasubalit kada kayo auntie. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat auntie. No dagiti mat sabong iyo. Di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagijay. Kanayong dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, auntie, kat agyaman akmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Kawanan kay tibain!
Tatang, pakawanan da ko man. Wait! Salpag! Ninamnama mo lagi day, aba kag-graduar ka. Anyan, ta inununang magaya mong tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakaturpos, iti pa nag-asal mo. Stone, tatang. Pakawanan da ko man. Sorry. Ayan ti lalaki na kasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawam. Di nakmabalin nga ikasar. Tadamot gayam asawa na tatang. Anyat! Tatang. Hampang ka, babae. Ha! Oh, boy, naku, paya! Gusto na itan, seryo. Uray ka sa lupay ti panangkabil mo itakan ko na. Nalpasan tinalpas. Aklunam lagtan ama sikugan ti anak ta. Nang namnabak manlangan, gagraduar ka, ng gayam. Awanan kay tibayan. Awanan kay Sibiyaw! Sibiyaw! Ako yan! Anya ti mapaspasamakan ka! Marigat! Opa! Sibiyaw! Sibiyaw! Tatang! Tatang! Pakawalan da ko matatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasama ka na kayo. Tilaw ulay kapasal mo si pagbaynak sa anak balina ada saya at nga amak kuana nga pokeng ka sa anak balin apatas iti panangipatag ko na kayo gamit siya. Tatang. Tinura ka kamsat mo. Kapag tigas kayo ang kinatao na balag at pagbabayak ita. Amo ang sakit matinakam na kanyak, tatang. Iso nga oray siya. Katag kitawak matitipang makawan kan kuana. Awan mat ngamin ti makita ka madingar aramidan ni Alexis, lakay. Agamjak amo. No apaya kas taunay ti panangguram kan kuana. Dalamin. Ano tuyan ti katangan talang din sa bakit. Itsapay kuma sa mapakawan nak ti anak ta. Pagkawalan na ko ba, Alexis, anak ko. Panaglag at nagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagimulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan na ko lang ko. Sakpayamisan mo. Nga ma'am, tilang tangibasiking ka. Imbes asak
Kumati, mangisakit. Kaya ka, Tatang. pagkawan na anak ko kasama ka man lang. Apulusan ikan, tigundaway. Nagadal. Pagkawan lang ko tinagibas ito. Ikabala mamang gulaan. Galagin si ambisyon mo itibiyaga. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakmat. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang nga agadal. Kati pa nagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan, lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Nga madamat latagong daway tayo nga agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipatirapi kayo. Katsang-sang kamay sa tayo ako mararag. Dawatin tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet ang nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya matan. Intig sana matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Mag-awig ka din, Clarissa? Ay, when boss! Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan ko na, tay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumati taksi. Di ka dinagkadkad. Narigat ti taksi. Ang runa ito takas ito magtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din na kita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kayong tunbigat. Wala kay, mapankuman mo't sa rungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit na makumikum iti trabaho na. Wan siguro iso amapan kuman pa siya rin ijay dagos na. Mga lakan tungarudan ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't tan iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas na ti aram idag. Tadikat isupay agat-gatangan na ijay syudad. Ay wana, nangina tinatang ita, nang runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaam,
Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay niya sa bali mo tan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparnuga kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Ne, anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tang tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka kadinagkad-kad, Clarissa. Di kagtanag, tas siyak ti makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak, tunggal sika ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isem mo. Amom ka di, asika ti mang parparagsak idaldaw ko. Ay, sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, ken mang parparagsak iti aldaw mo ako nam, Boss Edwin. Asino tinakakutya apimanawan ako. Ay ikuan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapumot di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga ingad dito'y itikasto'y nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project mi ija opisina. Kasta gayam. Kunak ay, lang. Ay, gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala-laang itatang mo idikalman ijay taltaloon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay nanang. Tapno adda ka no abasto man ako. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ako man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang? Sapay nakadagdagsan. Ay naamumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaunak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Ada kinasarita ka kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dino nga iti papanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ako matlangin. Kaya't mo ka di, tagid tanta na rumwar. Nakaparagtilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten, ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita.
Okay. Mawatan ka. Mabaling ka di aron martabi. Mapantalang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Kung naglakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mapantang arudan. Narabian ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabaho. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat ana sa ludsud yu day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kaslamasan-san mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo kumaasakit ang di baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tantibos mo. Nanang? Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsungbatan ti awag na. Iso asya ka ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. Ay, kwa, pasensya kayo nanang. Naliwayak mo't nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam ka no, apaman ang makaawid ka. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak na sungbatan ti awag mo itay. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Awan parikot iti dayta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman ak Lakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akon. Agawid akon ko na. Kaya diti pa nagsublik dito eh. Saan akong ngagmaymay sa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay nagsayatan no kas Lakay. Law na ya. Kamudyanan na. Agden na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay, Lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Ang taka di mo nagustuhan ngay laramin ko. Ipakamlang. Nakasagaan agbalbaliw para ka. Awan. Agawi dun ti asawag. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasanon ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpada ta nga adan pamilya na. Wen, yung adan na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adun adaras. Wen, nga aging galaang ijay-day-jay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talahan, awanan sa bali pa'y. Clarissa. Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak day-jay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagi-jay, Boss Edwin. Oh, jaklain pag-arap pa kasta kagayam.
Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawa. Iso apangasim tadi na kun kontakan pa eh. Aglin ni patan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anyangay matimakunam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amo ti ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itan ngagnaid. Kayat ko adito ita abuklan tinararapahap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman nak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang ditoy. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, kitadakan dito eh. Agtinatan, kat awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta di magas kayo dito balay? Wan, kayat ko ang makita ti asawa. Sa dino ngay ti ayan ni Clarissa. Atay ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Walmal pa siguro da dyan. Oh, agto ka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumen nyo. Urayin nyo labitan ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pamanamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati dyan Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a friend, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga rin aragsak da. Nang runay di intig ko timpaw ityo. Ay, kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumakla kay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Adayo ti biyahe ng sulit mo eh. Wan na. Ay, wan. Ada ka ditim pagatang kukan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak to pulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbiling. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am? Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Doabulan ka nun din inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan man siguro? Ngamin, no ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmati doabulan. Nalapit ang nakarganak edi Pilipinas, edi nag-awid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Awan nga ron, naglukmag, iso amidyo narigata na kananipas ngay kan kuwana. Huwag nga ron, dahituyan di ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit?
kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong palagi tara pahap ko para di pamilyata. Uray siyak lakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin di umawag iti messenger ko. Baybay aklatan. Diyak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basaag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko amang ganti boses mo. Amom ka di. Ajak makaturturong. Kapu iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Abe, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rodan ta mangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ninyo kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Urahin ka nga rodan ninyo kusina. Bakit, ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabo, kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan-ag-date nga daawit-awit na baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po taddan anak ta. Kat saan tamutan ang mabalintag date? Kanayunan takit ti ati ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak ana imbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdandan na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmat unay nagpo-post iti Facebook ko. Nang runa idi masikugak, agingga ang nagpasngaya. Nga mas daawak, taapay akanayon ti panagchat, kan iaawag ni Edwin ita kanya. Ammo na nga ta, ti may papan iti anak ko? Rabang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti may papan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan apalimad ti amin. Sapay ko mata matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbidot kan iti naminsan.
Isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. Nuti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamat iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimad arumbang nalaang nga itanaman kanilipat. Ngam no maminsan, addamat dagiti palimad arabang nalaang ama ibutaktak. Ngam kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Kat sapay kuma, tanuan yaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at ti tungpal na. Alakastan pagayam Clarissa, kat pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.